احمد خانی و اسماعیل بشیکچی. اسماعیل بشیکچی برێبازا زانستی بشیرۆڤەکردنا هەموو تەزێن کەمالیزمê و تێگەها ئیدۆلۆژیا فەرمی بڕێیا نەتەوەیا کورد دەبێژ هێلا ئاکادەمیسیەنên Kurd ve were nirxandin û lêkolînkirin. İsmaîl Beşikçî dem bi dem ji bo siyasetmedarên Kurd ku ji hawîrdorên cihêrengên li hemberî têgeha em dabeşkar nînin bertekeke bi tundî nîşan dide. Beşikçî jî van gotinan ji xwe re dike xem û li hemberî wan van gotinên dîrokî tîne zimên. Hûn yê perçebûyî ne. Welatê we perçe û parvekirî ye û hûn ji xwe re dibêjin ku em dabeşkar nînin. Rastiya ku ew rexne dike wekî pirskirêk digire û dikare bi têgeha axlaqê bilind were vegotin. Helwesta İsmaîl Beşikçî ya li hemberî gelek bûyerên konkret û hesasiyeta wî ya di parastina heqîqetê de bi dilsoziya wî ya bi zanistê re û her wiha têgihên wijdan û axlaqa bilind dikare were vegotin. Di dawiyê de kêrhatîbe ku em aliyên hevbeş ên fîlozofên mezin Ahmedê Xanî û İsmaîl Beşikçî vebêjin. Ji bo têkiştina diyardeya Ahmedê Xanî kêrhatiye ku em hin helbesvan mêrên tîp û ramanwerên ku dîroka civakan de rol lîstine û civak kirine netewe bînin bîra xwe. Hin fîlozof û helbesvan hene ku bingeha civakên xwe yên netewebûnê pêk dînin. Mînak Homeros destana hebûna neteweya yewmanî nivîsand. Destana İlyada û Odesey ku wî nivîsandiye jiyana yewmanî de ye jiyandin. Helbesvan Homerosê ku di serdema antîk de dijiya û destanên İlyada û Odesey ku wî nivîsandî li cîhanê yekem berhema mezin a vêjiya rojavayî tê hesibandin. Firdewsî helbesvanê edebiyata Farsî yê herî mezin e. Wî bi xebata xwe ya bi navê Şahname ku ji 6,000 dûbendiyan pêk tê rehên neteweya Farisan ava kir. Ji bo ku civak û çanda Farsî li ser hîmên saxlem were ava kirin. Firdewsî Şahname nivîsan û civaka Farisan domand. William Shakespeare mezintirîn helbesvanên neteweyî yê wêjeya İngilîzî ye. Homeros ji civaka yewman re çi îfade bike, Firdewsî jî ji civaka Farisan re çi îfade bike, William Shakespeare jî ji civaka İngilîzan re heman tiştî îfade dike. William Shakespeare bi lîstikên xwe yên Romeo û Juliet û Hamlet civaka İngilîzan kir netewe. Weke ku tê dîtin helbesvan, ramanwer, nivîskar û şah eserên wan ên ku civakan bi kokên xwe yên dîrokî tînin bahev û avahiya xwe ya çandî pêk dînin. Fîlozofê mezin, wêjevan, helbesvan, civaknaz, dîroknaz, perwerdekar, fîlozof û zanayê Sûfî yê İslamî Ahmedê Xanî di navbera 1605 û 1770 de jiyaye. Ahmedê Xanî di zimanên Erebî, Farsî, Tirkiya Osmanî û her wiha ku bi Kurdî pispor û perwerdekar bû. Ew li ser dîroka felsefeyê edebiyata Kurdî, dîroka Kurdan, folklora Kurdî û dîroka olan pisporekî ramanwer bû. Ew dibin bandora fîlozofên yewmana kevnar Homeros, Aristoteles û Platon de mabû. Her wiha dibin tesîra gelek helbesvan û ramanwerên wekî Farabî, Elî Herêrî, Firdewsî, Ömer Hayyam, Yunus Emre, Melayê Cizîrî, Feqîyê Teyran jî mabû. Ahmedê Xanî ji bo Kurdan çi be, William Shakespeare jî ji İngilîzan re, Firdewsî jî ji Farisan re û Homeros ji Yewmeniyan re ewin. Berhema wî ya bi navê Mem û Zîn ku Ahmedê Xanî ji destana Memê Alan îlham girtiye, di nav klasîkên cîhanê de wekî şah esereke Kurdî ye. Ev xebat şah esereke edebî û çandî ye ku bi kurdiyeke pak û sade hatiye nivîsandin. Di berhema Mem û Zînê de hesreta Kurdan a ji bo Kurdistanê bi teswîrkirina du evîndaran ve hatiye nivîsandin. Bi vê xebatê Ahmedê Xanî nasyonalîzma Kurd diyardeyeke ku hîn li cîhanê der neketiye holê, bi qalibekî ku dijminahiya gelên din tê de nîne derman kir û hewlda ku hişmendiya neteweyî di nav Kurdan de pêş bixe. Wî bingehên ku Kurd bibin netew danî. Ji ber vê sedemê Ahmedê Xanî, Homeros, William Shakespeare û Firdewsiyê Kurdan e. Wî qîriya ku neteweya Kurd bi hişmendiya netewî mezin bike û bibe xwedî dewlet. Wî di xebatên xwe de ji bo pêkhatina yekîtî û tifaqa di nav Kurdan de gelek amûrên wekî perwerde, felsefe, helbest, ol û wêje bikaranîye. Ahmedê Xanî nikarîbû bêdewletbûna Kurdan ku xwedan xezîneyên çandî yên dewlemendin xwar bike. Di heman demê de civakên barbar ên ku bi şûrê welat û neteweyan afirandine bûne dewlet. Derketina fîlozof Ahmedê Xanî
جبر روشا کنجوکتور یا لکردستان و روجلاتا ناوینه. کردستان جارا اول د سالا 1639 ده جالی دولتا عثمانی و صافوی و حاتیه پرچکرین و پاروکرین. دو دولتین کولونیالیست تفنا جواکا کرد خراب کرن و به نفس هشتن. احمد خانی کدوان تاریخان ده جدایک بویه جوان شرط و مرجین هندرو دروه گلک ایش و جان کشاندیه. شرط و مرجین کردان گلکی باندور لحمد خانی کریه. گاوا کویل مروفین خواه میزه کریه وی دولمندیه که چاندی یا مزن دیتیه. وی رد کریه کو دبن ده سلاداریا ترکی و فارسی ده نمینه و دخواست کو کرد ببن خودی سرور و دولت. وی اف هست و رامان خواه بشیوه که ادبی ده هلبستین خواه کردی ده آنی زمان. دما کو ام لدیروکا جیهان دنیرن ام دبینین کو رامانورین مزن دبن شرط و مرجین هری دجوار ده درکتنه هوله. کارل مارکس، فدریه انگلز، احمد خانی و فیردوسی رامانورین سرکنه کو دبن شرط و مرجین دجوار ده درکتنه پیش. احمد خانی بنویساندنا برهما مموزینه دبن وان شرط و مرجین کو بهنا جواکا کرد تنگ دبده آسویا بوینا نتوی جواکا کرد رو وکر. بری کو از خالین هفبش این دنابرا احمد خانی و اسماعیل بشیکچی ده دیار بکم از دخوازم چند گوتنان لسر درکتنا اسماعیل بشیکچی ببیجم. اسماعیل بشیکچی ده سال 1905 ده لدبستانا ناوین و زانینگه دخوینه. ده هزا سیاسی ده پارتیا دموکرات هیه. سروک وزیر عدنان مندرسه. لیبل ایدولوژیا بنگهین آپرگالا سیاسیا ترک کمالیزمه. یک جا آواهیا هلیکسک دو آلی کو دنعایا پرگالا سیاسیا ترک چیدکه یک جی دو کروموزومین هلیکه ترک پرستیه و یا دنجی اسلامیزم چیکریه. یک جوان هر دو هیمانان جارنان یک درد که پیش جارنان جیادن. جوان هر دو هیمانان فونکسیونا سرکیا ترک پرستی آسیمیله کرنا کردان به ترکبونه یه. او وظیفه جعالی وزارتا پروردهی نتوی ترکیه و سازی چاندی دن و هاتنه کرن. هیمانا دن وظیفه اسلامیزم چیکری. او کو باوریا اولتیاب اسلامیتا چیکری و آسیمیله بکه. او وظیفه اشترف سروکاتیا کارن دیانت یا ترکیه و هاتیه کرن. دما کو ترک پرستی د سردما مصطفی کمال و اینونو ده درکت پیش، اسلامیت د سردما رجب طایب اردوغان ده درکت پیش. لیبل ده اصل خود تشتک نگوهریه. رامانا ترک ده هر سردمه ده دجه کرده. اسماعیل بشیکچی دوی سردما ظلمه ده پرورده خود دومینه. اول زانینگه لسر تیگه زانست و ریبازا زانست هورد به. خوندنا ده زانست سیاسی ده و دوبره کتنا بشا سوسیولوژی جیهانا رامان نوی دولمند که. او د فکره پرساند که اولی پرسینان نسر راستیین گلمپری ین گردونیین کو او فیر بویه کو درباسی جیانا خویا جواکی دیکه. او پر مراغ دیکه. یک جهیمانین بنگهین این زانست مراغه و یا دنجی گمانه. مراغ و گمان وی بر بلیگرنا راستیه ودبه. او نای حسباندن. او تنه بتیگهین زانست لبرسوین پرسی خود گره. زانینگهین ترکیه هما وکی یکینین ایدولوژیا فرمی یا دولت تفدگرن. برسوا پرسین مراغدار این اسماعیل بشیکچی ده بیدنگیه ده او پیشنیارین کو دوی لطابوی نی خستن وی بر بلی کورنیا که دن وده به. اسماعیل بشیکچی دوی سردما تاری ده جبخترشیا زانینگه این ترکیه چه ده به. زانست لگرینا راستیه یه. او زانینگه این ترکان بو کو حولدان کو غلطیان راست بدن خویا کرن. به تعلیمات ایدولوژیا فرمیا کو دجی زانستی بو و راستی تارید کرن. اگر او راستیا زانینگه ترکیه نبویا ده اسماعیل بشیکچی جی تو نبویا. هبونا پرچه اک جپرگالا سیاسیا ترک و شیرت کرنا کو دست ندن تابویان مینا دما مجار ولات به زانست تفعورات اگر نج پرگالا سیاسی و رامان زانینگه ترکیه نبویا ارده ایرو اسماعیل بشیکچی جی نبویا. اسماعیل بشیکچی برد کرنا زانینگه ترکیه کدوی سردما تاری ده درکتیه هوله وان مرجان او آفراند. مینا شرط و مرجین کو سوکراتس، میگل سروت، برونو، احمد خانی و فیردوسی آفراندنه. ام دکارن نرخین هفپار این اسماعیل بشیکچی و احمد خانی وها ریز بکن. دبر همین هر دو رامانوران ده ام دبینین کو کرد به اصرار دخوازن گرینگی بدن زمان کردی. ده همی وارن جیانه ده به کردی با آخون و فیر ببن. ام دزانن کو چاند هنر و ادبیاتا کردی بنگاه نتوبونا کردان پیکتینه. وجبر وی که اوتین حمیز کرن و گرینگی تیداین.
ev mijar bi gelemperî di berhemên Ahmedê Xanî û İsmaîl Beşîkçî de tê niqaşkirin. Ne veşartiye ku her du ramanwer her dem di xebat û gotarên xwe de pêşniyar dikin da ku Kurd ji welat ax û xwezaya xwe hez bikin. Filozofê mezin Ahmedê Xanî û balyozê rastiyê zanyar İsmaîl Beşîkçî di pirtûk, gotar û konferansê xwe de şîretê dike ku erdnîgariya Kurdistanê bê parastin û xwedî li çiya, dar, heywan û kevran derkevin. Ez bi gera xwe ya bi İsmaîl Beşîkçî re gelek caran bûm şahidê vê yekê. 400 salberê dema ku di cîhanê de fenomenek netewî tune bû, Ahmedê Xanî bi helwestên xwe yên ku bi sed salan zindîtiya xwe parastine ji bo pêşketina hişmendiya netewî Kurdan di mem û zînê de diafirîne û tîne ziman. Berhemên ku wî nivîsîne bingeha nasyonalîzma Kurda ava dike. İsmaîl Beşîkçî di gelek berhemên xwe de dubare dibêje ku di nav Kurda de kêmasiya hişmendiya neteweyî heye û dibe Kurd neteweperwer bin. Em dibînin ku Ahmedê Xanî dişibe Sokrates, damezrînerê felsefeya yewmana kevnar, diwarên ahlaq, fezilet û perwerdehiyê de. Ahmedê Xanî mîna Sokrates û Bedî'uzeman Saîdê Kurdî dibêje ku nezanî ji bo mirovahiyê xerabiya herî mezin e û dixwaze ku Kurd bên perwerdekirin û bi zanebûnê ve pêş bixin. Ew dixwaze ku Kurd di zanist, çand û perwerdehiyê de konsantre bibin. Dîwana nûbihara biçûkan a ku wî ji bo zarokan nivîsandiye pir girîng e. İsmaîl Beşîkçî binxêz dike ku di xebatên wî de û di gelek konferansên ku ez şahid bûme de herî zêde pêdiviya Kurdan bi zanistê heye. Ew şîretê li ciwanên Kurd dike ku li dîrok, civaknasî û çanda xwe bigerin. Ji ber vê yekê ku wî pirtûkxaneya xwe hemû kar û barê xwe yên maddî ku 63 salan berhev kiribûn, diyarê ciwanên Kurd kirin. Filozof Ahmedê Xanî di dîwana xwe de gazî û behsa tifaqên mîr û begên Kurda dike. Di rojhilata navîn û Ewropayê feodal li dora feodalên herî bihêz kom bûne û dewletên xwe ava kirine. Lêbelê ev di civaknasiya Kurdî de çê nebûye. Rastiya ku Kurdan perçe bûye û par vebûye berjewendiyên dewletên herêmê, rastiya ku Kurd mîr û serokên wî berjewendiyên eşîretî dane pêşiya xwe û ew ne dilsozê dewletên serdest ên Osmanî û Îranî ne û ne jî xwedîhêzin. Di nav van mîr û began de hin hinek ku faktorên dewletbûnê asteng dikirin. Ahmedê Xanî li hember vê rewşê serî hilda û bang li serok û mîrên Kurda dikir. Ger dê hebû wa me îtîfaqek, vê kira bikira me întiyaqek. Rom û Ereb û Ecem bi temamî, hemiyan ji me re dikir gulamî. Tekmîlê dikir me dîn û dewlet, teshîlê dikir me ilm û hikmet. Tenyîzê dibûn ji hev meqalat, mümtazê dibûn xwedan kemalat. Ahmedê Xanî di hemî berhemên xwe de pêşengên Kurda rexne dike. Lêbelê pir qala gelê Kurd dike. Ahmedê Xanî di helbesta xwe de vêya ve dibêje. Ger em di tifaqê de bûya, ger em bikaribin li hev bikin û tifaqa xwe pêk bînin, hemî Rom, Ereb û Faris, ew ê hemî ji me re bibin xizmetkar û gulam. Hingê em ê ol û dewletê temam bikin. Em ê hem zanîn û hem jîrbûnê bi dest bixin. Xwediyên bi kemal bi biryar bibin. İsmaîl Beşîkçî dibêje Ahmedê Xanî di hemî berhemên xwe de girîngiya yekîtî û tifaqa di navbera Kurdan de destnîşan dike. Têgeha hişmendiya bilind a Kurd ku yek ji têgihên herî girîng ya wêjeya Beşîkçî ye, bi tevahî bi tifaqa Kurd re têkildar e. Di berhema xwe ya bi navê hişmendiya bilinda Kurd de ku yek ji girîngtirîn karê koma wî ye, girîngiya tifaqa di navbera Kurdan de ger Kurd tawîzan bide Kurd, dê Kurd mezin bibe, Kurdistan dê mezin bibe. Wekî din dijminên Kurdan yên mezin bibe. Wê bi peyvek Kurd diyar dike. Ev hevoka ku tifaqa Kurdan bi awayê herî Kurd û felsefîk ve dibêje, divê mîna pêşgotinekê ku dibe Kurd ti caran ji bîr neke, bikeve hundur û were asîmîlekirin. Weke ku hûn dibînin Ahmedê Xanî û İsmaîl Beşîkçî ji bo tifaqa Kurdan gelek xebat kirine. Di dawiyê de em bi pêşgotinên Ahmedê Xanî û İsmaîl Beşîkçî yên li ser mijara ji bo dewletbûna Kurdan dawî li gotinên xwe bînin. Ahmedê Xanî bawer dike ku xilasbûn tenê mimkûn e ku Kurd xwedî dewlet bin.
جبو کو او تراژدی و بخترشیا کو کردین دنابرا دو دولتان دبون لسردما کو او تیده دجیا و بقده او دوبانگا دولته ده و دوبانگا اتفاقه ده جی بوان هست و رامانان دقیره. احمد خانی جنفشین پیشروژی ره میراسا هری مزن آکو هشتیه نتوابون و دولتبونا کردان دوی هلبسته ده گلکی باشتین زمان. گر هبوا ما پادشاهک لائق بدیا خود کلاوک تعیین ببوا جبوی تختک ظاهر ودبو جبو ما بختک حاصل ببوا جبوی تاجک البته دبو مجی رواجک. احمد خانی ده هلبستا خواه ویا دوباره دکه گر سلطان ما کردان هبو یا هگه خوده وی سلطانی هجای تاجه دیتبا گر جوی سلطانی را تخت هاتبا تاین کرن و هنگی بختک نوج مره چه بویا گر تاجا سلطان هبویا هنگی امه ببینن و هنگی روم دی بسر مده نین امه نبویا کنده کجهلا کسین دن و تین ریوه کرن ین کو بدست پرسان تیک چون و کتن بن امریوان. بنگاه ویجا اسماعیل بشیکچی لسر دست سرکرنا مافی دولت بونه یا کردستان که پرچبوی و پاروکری ده دسپیکا 100 سالا بیستان ده یه. هما دگلک خبات و گوتار نویده دولتا گلان هیه کو 10,000 نفوس آوان هیه. چماش 5 میلیونی زیده تر کرد نخوادی دولتن. او ده پرسه و ده بیجه کو نظام نامنتوی یا دج کرد مافی دولت بونا کردان آستن کریه و او نحقیه هری مزن بی قانونی و دست سرکرنا مافانه او وی پرسه جه سیاست مدارین کرد این نهاز زیده تر دکه او به اشکرهی رامان خوین ده دربار وی مجاره ده بی ترسو خوف جه تواهی جیهان رو ده بیجه. اسماعیل بشیکچی تزا مافی چارنویسا کرد و کردستان نتنید چارچوویا جواکناسیا کرد تئوریزه دکر. جه خینجی ویا ده استا پراتیکی ده خباتین خود مشاند. دوی چارچووه ده او زانیاره که که تئوری و تفگره به هفره ده مشینه. ده دما رفراندوما سرخوبون یا باشور کردستان ده راستیا کووی جمع زیده تر بجوش هیس کر و خوز کو بشتاری گلک خونفرانس و بویران ببه نشانه آوه که یه. چاوا کج راستیین کو من لجور ریز کری جیته فهم کرن هفپاریا احمد خانی و اسماعیل بشیکچی اوه کو ستاتویا کردان هیه. آلیین هفبش دکارن بهتر ورندریش کرن.